Orang si abang kanjeng Nabi, orang yang semak kanjeng Nabi, iki ke pangeran. Iki ke Allah, tak iki ke abad tibi nama kanjeng Nabi. Manusia nih ke umat, saya rasa semak kanjeng Nabi, iki ke Allah. Kauntongan, kapucuan sampai ke akhirat. Tak iki ke abad tibi. Saya rasa semak kanjeng Nabi, iki ke pangeran mas. Saya rasa semak kanjeng Nabi, iki ke ridhaan Allah. Iki ke mah, iki rasa anu iki ke katuntunan Allah, iki baga pangeran. Setiap ngoleh kauntungan ya akhirat. Menggunakan taritan kan hibuh lengaleleng. Hibuh orang hibuh ngam-ngaman. Kanjeng Nabi tak ngibuh orang adebu tak bisa. Kalau benapsona ngangkui karapat hibi, kapi ni beda. Bawa kadang-kadang ngibuh orang ni kan ngal karapat hibi. Bahkan kini hamba Allah, hamba Allah. Umur saya beri, umur Allah saya beri umur. Mereka kanjeng Nabi tak boleh sombong ke kemanusiaan ya. Tak boleh sombong. Kemanusiaan tak ben sombong. Kibu ke pangeran, kibu ke ridhaan pangeran.